Malo mo tu ni so fonga mo e fa tala fa tu tapo inga la tunu fa fonga mo yo se sine wa inga tala ya wa fo lo tapo inga ni tu la le uli tala tumoa fa ma vai ake bi ko po Canterbury ono fainga fa la tu isa wanga la puta ia fe lo tu sia wa ma lo fa tasila nga ya tu toya se tu pla ai le be velo ke lope ta longa sa mo ma vanwatu sa uni mo ta lo fe feu in sila ila soka e fa fonga ba ya fa lo telino ni tala. Or Archbishop of Canterbury, Archbishop of Canterbury, Justin Welby, the face of Seiuli or Ecclesia Anglicani, or Fama by Marfano no Anglia so. We Faria and Natalie Fay on the Tuesday in Motino, swing a fire to Ingasa, one as Tangata Sangalue, Maloto Malia, Tolo Pinga, Tangata Kirisiano, Revive Tango to Martin Fun, for Joseph Fulmus for Tosangobai. Welby, a state type Falangang, or it is about Lima Million or Tangata Poil Anglicani. Ilo lang ya to wa fitaya matapang ay fa mamay talway sa lipo til bastor wide sa maway inatele faya ni nga yo ing tarfe nga y tawfiay sa tanga kapido sino na faulo la isa wanga na faya ale kalisiam ila na tusi fa mabay sa fa ali ay Welby ita taw lamo na yetoliya na matafa yo mo tanga da to tasi male kalisia ila fa mabay ono leleo singa yo ing sa ya faya inisa wanga matanga tai tau kino ai ni na yasto mo ba tunei tai toi la ngona ai ona fa ngona masiasi ona ole manu pui pui ole kalesia engelani o ake pe ko po York o Stephen Cottrell le foi fa fa tulunga ina lona lua re kalesia we fa lia o fa ma vanga Welby o se me sao ma le tonu on fire o Welby on se ma le sanga o fa ma vai talo na fa ma tole di poti tuma oti al making report esa tu si sa ole lima ya tia if I jonga ilona ngafai matua inga isa wanga tolu mai le afi sala ofix fulu sa tusi ai le lipoti o John Smith o selo ia Peritania sa ia sa wa ina le sile Marcelo o tamaiti matam televo ini sa wanga matautia o le faolima ma mionga faungari ile sile marfas to sanga ka wa ile lipoti sa ina Smith ia ni so tamaiti le o tulava ile valu selo sasta ise sasta ofe ma ave ia nga pekinyo kamaiti pepe e to ai o lato manua ona ia to e fusi lo tamaiti sai sa taina inisio taimi e ka kisi ai o lato ua e po patua o le ali lo ia sa ave mata te fono le palabra tonga ale I Werni trust le sa fatu peine e tolo o pinga Kirisiano i Dorset Englani ba webi sa nga lue o se official no fanga ona futumau ai le fa wina e ave mo fa au sa fa so er para mia Christopher Lutzen fa matalanga le la talonga il telefoni mal presidente filio America Donald Trump le sa fa ilo ai e tato tala ila so rafi o le talonga sa tuai on fa il talonga mar por kala mer mon report le Johnny Sila tai on rafi ai ole so sa e pasto ai le talonga Mike Hoskins o le Johnny News Talk se be da e fa ria o se talonga ma fa toi a no e pe ona kava ai me uma mai feke na inga fa va malo mali ta longa kanga por mama por golf pa di election o le manato Trump ya ni sila mali la to fa nga malo ele le kele ta e fa ma ni ai fo ia fa ti no fo tawi mo tanga sa fa o tia mai sa wanga i tau singa na malo mai kalesia o le fa ta o te lo ngar tondo le roa fe mere lo fulima o fa le lenga sa ma furi e fa te senga na malo ile astronafi ile parlemene o mai alava na tau kino e laksini e leisi tausi ma le 2 miliona tala inga se stenga i wha mautunga o ma lienga o ye nei. Sa longo fo e laksini i a Hoskins, wa ngā ruru e malo i se bave e iai, ina i a whaatino ngo fau o wha le lenga. Ma le tue wha sao sa oino mea, se sa whai. O sa uni e reo leo e wha malo si e le tapu mo pine a kengi e wa ai e no fuang whai tele e peon whaari ai e le si kom sino leo. O le tula fono te teu mo kengi kang legislation amendment bill. O le fa maro sia la solution ta November. Le ora ave ai matso tula fono ye le va io opinion kengi no fuanga fai tele. Fa rienso come sino leo po passion. E ono ma sino tano na ngaru lu mai leo e tua mo ta pen penanga. Sai ta wa e fit mo fitu ye leo ngaru lu e fa pito mo kengi. Ai e lango ina le si lu mo le limo tanta fai ngaru nga i official kengi. Ia tu ile tu no wow. Ele te ia le nga luenga il fa pe feo na fa mal se ele tapu opinia kengi ele tolu masino o tona sta pa ia pa tau sela o fono tanga le ma kengi ma kulupo tanga la tele if so tainga I me ona no fo ia ile taimi o la fa mal se ai le tula fono
E fai tau afe mawheo au longo al so te te ale hikoi, ma ori peo le te ai le tūla whono tau wha ofi ma tau pasi sili. O le whea ngai ngana waitangi le Treaty Principles Bill, ma ai inga whatino le malo e a pia tangata maori, ta kolosia le alau papatele i North Hapa i le kai au nei. O le savali te te, savali ele motu atoa i mātu nei, ma o iere wha mo le atau nua le motu whono le Parliament i Wellington nei le salua ni nā vai ato. Sa mua moatu whautua ina tangata whewa ina ia whaia fua ngau whewa inga. Ai le kolosia le alau papa ele a savali tele. O le solo na tolu le nei, o le wha moe tere maori. I le mai ai ona kolosia o le alau papa, sa whatasa tua ilo le savali le no whanga o Kahupei, ma le Bastion Point, ai le ianga e atu i hu matau. I le au li nei maapiai mo le pona nei, i le marae ale rangiriri paha. O ni so le au sawa vali, o le a wha wau o rofo i pele marae, mo tu nei matu, ai wha wau watu savali i Wellington. I le konferenisi swing o le tau o suia i Azerbaijan, wa whari aia whailo tisi au malo o whatasi Antonio Guterres. Wa nga ea tudei le lorangi toi teimo rutoe wha tapula aile si iti o le vevelo le ea, i le te lope le tasi te simalelima tiri Celsius. Sa longo e Guterres i ta i whapea, o le ruafe ma le rufu wha, o se tausanga pito sili atu leo na matau tia, le whata mai o e ona swing o le tau. Ma wha ma winai se aso, ma le masino pito sili atu lea ona vevela. Ma ua ngai atu nei foi, e vea ma se tausanga, e pito sili atu ona vevela. O le whongu tanga o ilo le COP lua furuiva, o whai ngoi nai o le whongu tanga malo a whatasi o whatupenga. Pari e Guterres, o atu nau te wati ai, o nau e whai ani whatinonga, ai e lema whai o nanga whatiaina, o le melea, o le sao fia i whatupenga o le tau, o mo mia ina e whawhai ngofi ai. Ma ia tā uai o atu no mau oloa o mafuai whapi tauli, ai o atu no mātiva o safai. Pari e Guterres, o le whata pula o si kia o le bebelo le ea, le ke lope, le tasi te smalilima keri Celsius, e te tawai le lolangi, o na tipi lalo kasa ona e whamatu i le ke lope, i le iwa pasene, i te usanga, te tasi. Ia taro talonga o Samoa ma Vanuatu o tau whailoa, o le whaasolonga i lua, ma le tolu o talonga al Pulupi, o le tamarasanga Sokali, o le Oceana, e qualify ai mo le tamarasanga li Purulangi ni Sila le whae ungo le vasa, nei, o le afe seu. O ne au e lua, o iai nei Hamilton, e tāpenai mo la talonga ma tahiti ma ni Sila, i le asa wharaile. O au e lua e pito i lunga ma i le kulupu, o le ata alo ma au e lua e pito i lunga ma i kulupu a, i talonga i loi au, e sui Champinipo semi-finals, i le masino mate o le roa whamare rufurulima, a o tawithi e au mose a wanoe, a o iai tamarasanga li Purulangi. O le whaia o ngā whaurulu o Samoa, Chase Ibrahima, ta ia au ina mai le to ono tama fau, tama ta alo fau, ia o sauni antu moana ta alo fe whewelua ma tahiti manisila. O Samoa ta alo ma tahiti malaya le FMG Stadium i Hamilton, i le aso wharoile, so so o tuai male ta alo ma le All White New Zealand, malaya le Go Medium Stadium, i au kilani, i le pōle song fua. O se tasi o wingi longo amo mo le rolangi le kapi David Campisi o Australia. O fai tau sanga o ilo tele i le tau fio ana fai tonga tu sao. I le tūlanga le manuia e ka alo le ratu au, pape ma fai a onga. Ai o le manu malo mata ino le wallabies ia e ngalani le fai unga le vai asu Twickenham pasu lua tau sorfetu. Se tai mo more o manu malo ele ngalani tono riva tau sanga. Ai o le fatoa whaalua iai fo i le o le manu malo i le rosa mumu i talo fai tau di ese pur ma le lua. Te manu malo sa fia tele mai a longo i le maango tala ale Planet Rugby ua fuli nei le tuli manu a Australia i le manu malo ma ta alo ele FFF. Ma sa fapi toyo na ave se fani en enga Campisi ni so tamata alo e fia malo sa mo Australia luka ma stala kaya loto ma le soa kapiteni Alan Alala toa. Sa suia te tonu le afalu na lua si tulanga sa tele si suinga sa fa solo ai ka longa. E tasir tama sa tu sao ia ilo na lima. Joseph Augusto Swali. Le sa ia falia i le sao le tu singa le tu stala ia Alex Spink. I le fetau le tongino le kapia Australia se vanga petele mo le tau le tele vo ilusu ka sanga. Falia Campisi. O le ta alo sa so Swali ma le jalo sa mo ia len ikitau e matua i mata ina tele le mata o le melea. Wa fia tele falia. Ma wa li liu ne le tuli manu mo le wallabies. O se tamata alo la kapi se kalapu i tanit no fa malolo mai te alo ila no fa au fale no mai leo fa au pasa i le tulu
wa whaasare komite o tula whono lara ka pia New Zealand ia Colin Wilkinson Valentine mo le whātau sanga. Ono sa fifi sa whātua tusi atu ia teia. Sa whaasala veia le official duty ia February tu sanga nei. Ma maua e iai whalau whaasaina o le Glenn Putro ma le Tam Oxyfen. O Wilkinson Valentine e te alo morkala pula ka pia le Dunedin Blue Sharks il te sanga nei. Sai tau tino le whātau wina o le whalau whaasaina o le Glenn Putro. E sa ia whaafikia non whātau wina o Tam Oxyfen. E sa whaia le whaiunga le komiti sa ia solia tula pono te whalau whaasaina. Ma whaasaina i mo le whātau sanga ma le toi te alo ai. I ta alonga uma o ia whaala au e matuai whaasaina lava. I ta alonga uma o no whaala au whaoso maso. Ia tala nal na yaso. Ia ripile mo i tangta uma. Soi fuia.